Enim diabo, omodia. Okay. Na pacho. Okay, enim diabo. Oboa. Enti onje ntum sai ma sabi oba na bo abranti edua, but be me nso se wa bo ni dua. Wo enim diabo, emodia. Akoma efe. Aha, ono aboni awade no. Bible say, boni no kun boni from. Boni awade no na esusu na da ya wo ya ta. Ma me pacho boni be na wadi wadama. Oba ya onje mo ntre. Maybe ono ni dia okay dia mi hu boni bi e wom tina me bi sa wo no. Se boni pacho. Yo. Bye. Yari na chenchero. Yari na chenchero ma school. Ana wa akwani aka ayi bosume ni tamine akotwa wasibu. Ana ofra wa papa. Ofra wa papa say. Akwana be se no ko pa nwoma. Aba papa bi fu na ni ja de se. Enti aye so ya headmaster na mistress ya ho. What put in your doctor? Every day, very hard dance, say no, Papa didn't tell you. If the garden said the bomb, up a piece of a panel, also, Kai Paul, Pampo, St. Monica's. If a Misa headmaster, you know, thing on the first day to know the man on me. And then the fellow, that in the school of this year. And I'm a father chair here, or half for that. And then I'm to free school by a man, some about 170. Or time of that, there was a dinner at the full man. What if for man, I'm about to say, what did I die? What did I die? You are so about a fool. Yamia and that man, partly dancing, and you can't when I am a dancer for what is so kind. And you can't tell what is a car for and what the four man. Come and see out the and what the four man. It wasn't a phone a man on. And what so in a gang. And see what did you die? Wakati nso mimi jaya wo de ko mo sa da na no sa na me kabo na nsa me ba na dumi enti oba na dumi enti aha no ne kabo mi woni ne kabo mo no sa de fu ko na ma no enti me hu ya de mani dresa me ba na nsi ya do ono anu fu awato ana ja me hu na ni woni ne nkwa ne mra sa wo no anu ne wo ana de me na fu abi kita na me ba ya da sa ya de ba ya no wa de na nso ya kro nso you are going to say, no, and family, and one or two of the so, and also a minute day, and also a day I want to phone number. Now, I'm not trying to remember. The buy of friends are the non doctor. If you want to tell me, we are in what the doctor. You can't be there and tell me, I didn't put out part in my generation. The buy not as well, put my trip from the living man in school and also. Oh, I don't know about the case, the case is a good police station. It is a human, but the young man police is here. The dear and send them to a blue woman, when they are a train plan, and a new Sabano, I say, in Sabano, I say, and tea and topa a bay and temo. And will be a tiny baby, a 1 year sa kaboom, a kaboom, and a new side abba. A few more hours in Majim phone. I'm Mrs. Adia Mate. I was in Bishop Crew from station and Major phone. I'm Mrs. Adam Michelle, my bedroom phone. My bedroom phone now, I'm sick at 3.5 for no. I saw a catch himself, I see Cana, I want and no the question in Siano. I'm see there be winter here. Sadia will put sick and queen in Siana, and you say, in Casa Queen in Siano. And also, my maid will come grandpa and you say, my own day, in ye. Mon in Siano, we are down below. I don't send them the boy, and my Mikasa would be because couldn't quite obey in Siano. I'm sad, I'm so from sick mammy. It's me pressure and I know my medium sick near day. Emma will be not the blame me. Moasa, no friend and wrong much say, Obumidia, semi ma or baby sick crampo, no anti man sign in the back here, no boomidia. The weeks the last weeks was half flaming, a boomidia. I'm dinner bar, a friend very for cool. I'm so damn a Japoma. Wakaseri. Pachan. Oh, school your literature. Just I saw that was sunrise your boy. Witnesses in your man, some form on one board with you, maybe sorry. What's your body, your friend say? Mary Foucault. Mary Foucault. And I bet the mammy so they say. I'm a Japoma. Hey, now some of them are coming back more. I said, we'll see some eyes about the young me credit. You're from what phones near in Twanko Monoso. Yo, your second case, no, any. Some are casted to be most times.
man na de mema no eba ene de amia me nia name yaw ono susu de oba bi aba o se na oni oba bi twempna na oba no na ya we se na ono no twempna de na ono twe na de na nyi sen ba na oyigui se o mama aka chen so de ni be ko school nti ene de ni trim nti nyi se ba no ase no ogbo ko nka nkyere me no ase no nti adabi se o ka chem se wanyim am se no kule am ko to test man so onye de on check se o check ye no na apa hu de na apa hu nyi se na ye de apa ko check ye no ansu mi no ba mi am check ye ne de na apa hu am na nyi se na nya 2 months am ka chen se dan obewo se me wosa na ko to adura wa ye de wa se no nti mi de na mattress na se ase muja ase mattress no ana me frame ma na ma mbe de ebe hweye enti mo na issue ni si ntokwasi ye ana obi atin baby ana asa kabuma nyisa ya de asa ba ode aso mam so odin be ko school aso be se na mi sa do be se ne dia onyi mi sika 3.5 na mi da ma ase fato no ana be de ode be se nyisa ya no enti fam sika ya de e ma me ana ma me ne dum sika ma obi di se mo fanye de emble me afem wa no afem se mi di sika ma oba kra mpa ano bomi dua ho de be ba ho na se na fe na baba bo na bo ni nye de o baba bo na bo ni eda to aso ba me ano se mi dis na ha enyum na Akoma ejo ni ebe na ebe tumpo Jisakoma FM 87.9 Kumasi Jisakoma edantiom na yet mi diatina Akoma ejo Akoma ejore ni ebe medo yetumpo Akoma ejore dale ni ebe medo yetumpo asida enka nyame se enenso wama yenkwa ye de dwumadi a emu ehwiam na ede me se ye dwumadie ewiade ne de ete se abenkwan de aya na impurities no edoso pa enti bibia bi ye ka bi ewo akoma mu nsam dwumadie so ewo akoma 87.9 eba so ajiwada ekopim efiade bia 1240 ekopim se no me nsabebo de nsem dewa nsem a ehu nsem a esre nsem a enwanwa nsem a wa wote otu so say na we enipa timi yesa ai sansem no na akoma mu nsam dwumadie ye de ebro ne duru fiada de ne de a na ne bi ewu e de ama obia easy friday no eno eye fiada de nko a emu ede yo yemwa kwa ba ediba dwumadie so akoma mu nsam dwumadie so mo amohwe yen e wo Facebook TikTok YouTube yeda masepapa se dan ne dan nyina mutie yen na mohwe yen enenso yede enkomo ebrom ne aye ne se ya wada de aya na yede feedback small na edebe bro ne yede ne topic kakra no a na ye no yede aye no odalo ne yede ato nti ye feedbacks aya ye stories aya ye na ye tu ho na mo bebi akwa akodru no aya na ye pese ye tiefo ene ya hwefo mu hu se sebio obi emmoka every kwan tin emma no ometna hana na sem no ka wie ne yesribi yesu bi wie a eno ano no ye tu anamo ehwe se asem na ode ba ye no ye behwe ama bebi ye ho se da no ada internet chief executive producer na ankasa nso ebeji na konwa na ye di feedbacks be ye enum ensia bi e di abramo na mahu bebi a de ya ka nyina akwa akodru medin e di beaches piego abra obetimi afreme Aunty Bea production team members no de odi enim nyina eye nana villa kantanka spatus kojo sakode era ena Peggy ena eka ho a ye hihye dwumadie na ye de bramo na okoye technical side streaming side hono so dia na Emmanuel Kwame Vadi ono ewo technical side no na streaming side ne de nana yaw ena Beluchi omo nso eboa na ye de bibia e de ebramo ye da mase senyam di kan se mo fidie eda akoma 87.9 menimi ni era enra ye no tutu ene so ya ye no tu mo se da na ayemi wawa kra ajafa di hampa
no how ade so wa woni madwuma ade aso ana assignment no saa also the oka ye ntimi ntwa aha ye be jiwani ye bronya ye nya ba bia akọ ne se chan ye be jiani wo fie ha jiwani boko de erade adom mama na won so yesu adom ho ye papa watade no ene uti ne fata papa ye feature picture so feature picture se me fen try ene ya feature be na ye china de anka BBC anka ye tafo ene da ya kan ye shembo adwa so BBC enti ye da ai ene da ko ye be shabo na ye uniform musa na ye uniform ni asane ye de abetna we kwa beka sane ye sheda say ye nyina obi asha wa me hu anope na say na de ye ko ye so ye hu na ya na ai sa na ti adwen na kabom a yetimi eye ma enra yetna as no me to ma adwa okay say ontu yefu ntene me to ama wo so afutuo ni in general na say afutuo in general ajo wunya baby de fa mama ya na sa hey motivating any anene de wa motivate hu am ni motivation bia de ma obi video bi a be share wa say woni sheka sa obi ensha obi a o ma me ne papa wo we say video no anti tu wa ya fe na me na ba betu fo wa no de nye hwele ene tu oh we on the lighter note monsieur abusiafo me ma me si ye ntu ye hofo ti na de wo so ato ama me me ni asem bia ka me kan maka de nti we de ye sere mo afia ye simi yemfa positive energy ne famra on se de si ye bia wo afia twam no ye ade ye twam mane nkoda se wo de hye omu na da bia sa ya odie no ebi kura ade bia nkoyi da so hye omu na wo dwendwene ho a emawu ntimi nkowani ye se de mo na de de omu ni nkode aka no ye nhwe ne ye mo ho ban ti ye sere mo yemfa energy no we positive one yemfa nko na yenimsi ye de kosa no nso nya me ba ye yadom ama bibia atimi awie mu di ade a wo pa wunya nyaaya ne abo ho mpaye na nyankropon twedi ampo wo se na so nsi se onte yasem na ne nsa so nyeti yasem nso wogie ti de wapra hwehwe a enya maaye no nka se wabre mpaibo de untimi breda yes ti koso abo na nyankopon na oya ade na ya na ye ne nipa ne ye ni ntobo ase but oya ne bremu na wo yen so na ye pepepepepepepefe na hye ne die ni monyamti yesre wo e bia de bia wo ye ababubuo ne ya aba no awie ye hye wo kran se memu abamu kosoa ne koso na se nyameti ase die eye ni pemu a bibia ebe ye kama mama eye ni pemu a we na na so ntimi ntwi afu si e futu e me magimi die wo mpa o koso ane koso bi wa na obemu abua so ya no pa na do se sumu anu se ya ntiti ebe ye yeni ye nipa ne de ye nyina ye si eto ye to da wo sorry na wo sorry feel bed ne so pa e o se pa twa sa ti kra na dampa mu the whole day is never an option enti ye nyina ye tu ye hofo ne ewra ene di ne futu hwehwe hwam no e di amaye no na miam no so no miam ko me chairman ba akubi ni Facebook page chairman odno ko apia koka ono na futu ene ode maaye no say unya obi na oche wade a don't take it for granted esan say ono na oche wade no ukọ na busua mu a nkofo so wa hohihia mu pa nanso onye omadoye enti se wenya nenim favor anasa nyakopon aka na koma ama na ye wo wadoye a enye say in fact say was all deserving na why you get it yes intino so be whoever the person is say was sense your cap back on the mount or chow emu grain back bibi bi obi be ya ma obia no ukọ todwe na bom paya no akoso adanyame ase no asrenhira e de amasa nipa ne se da ne da nyina no ewrade ma ne bi na ebi enso na enye ne say e was said bia wo ye de ma because ono na busua mu no nkofo ho so ye e de ma so that moment ne de na wo na aka na koma nyame akasa akire na wa be ye obi enti woni ni inside contract bia say wo sa time bia no oye bibi e de ma enti eneme so befutu amede ato mini ewrade no so na ye de ebrem no sa na ye no akoma mu nsem ye de obi ka che ye say ya ye motivation we say no kwamponti na ya otie program oh yes your friend no more kind call in sessions no na ono afre ye no say Aunty Bea meti akoma mu nsem o ba se motivation na ma na me hu de me nya me ho ntutu so ono ode na fidie ni beto ha wo betie nyina o pesa motivation because no kwa just a sentence no it's me eka bibi e de che no
Nti kosoa ne koso. Never give up. Ene erefu to odi amaye no. Kosoa ne koso. Ewraye dase. Mama me nso me dase. Ba mama me fa kakra nka chama de a wo kan ho. On say eya na nipa bi bu niema bi abomfia. Oh na no pen ketua we ade ma me no. Nsuo we ade ma me ntie de. Na we ade ma me de ade. Enti wo kan. Hwe that moment bi a wa nya saa sachet water ba ko no de ma wo na. Ka wo wi. Enti ade me de me yesa enkofo na omo appreciate niema. Me ye so grateful. Se wo chama obetimi mama de meji ade ne da na se ade chi a betimi frɛ no 3 days time and parents ade ye ra ade di ade nkwa na me ye na say da bi beifo ba na nani so ade menye beifo ba nti saa niema ne de ɛbɔ kwan to ye nim ebie kwan ma ye emanipa no se ade kitikiti we amede ma ni mpo na nani aso se ne echina bi me ma na de kase de a ene obema wi ase nyina ehu de ma ya ma papa papa enye obi ya de ma wa ma ni so wani yes na me hu sa de no ye ma na so wani me se ade kete na wo hu ne se ye ketoa no wo firi akoma pamu na de ma wo ade wonkwa na wo wi ase wonkwa na wo ni inner circle tabi do so sa nti bi sa wo se de na wo no ene obe yes ado ye Christmas ade e course wo ayi a wo de bre yi bi sa me tena se bi ko fe bi sa mo na ade nti se bi papa no na busuafo wa mo wi say giving makes him happy me bisa me ho sa de no me se bi ade na busuafo ahwe mo nyina wie like won de me di firi ba che wona no kwa pia nyame en sha wo dia wo bia otuma ni yes reporters die wo editors die wo morning show for die wo na busuafo na ne busuafo na mo won na external family ne krampo no betimi aye na no pe ochoto yes papa bi wo ho bi ye wa ne busuam obi wo ho bia na onya ni but at that moment na mo na nyame edema na koma so onye mama enti no nyame hira no yada na se pa nyame hira no cha won no kwa pia nyame hira o nim se otu kwan wa bade a o ma ya bebia wo bia ye chia o good afternoon chief executive na se no se aye meeting na wa ye pampe na me anya asem keto na me cho se wo fasting seat belt wan we sa na meeting me hwe ho na ne atutu ntuma de anka anya asem pray mu chief executive producer oji akoja sadia na tete mu aye mi du say ya no say na nkomo no wo fa no kakra be so asia ba feedback no de maka na aye mo fa se na no ati o papa na oban penimfo to kasa otum se asem na mfiri ne ho okay oji free baby eye pa woni abrewa na tena ya na mene na tena nche bia okay This is mood. Most times, say, "Mama, name me one and Cocratna." And I am not Omocasa, which must away or company some pa. Obi home poor, one ne some penny for nine trans or buying penny for. Oh, okay. So, what fast here? To watch Reno. Oh, Mama, I say, I have any so. I am a channel, so want to make capture or come be a baby microphone. What to sneal? I got some member. Nobody free. So say, what's on channel? Why is Steve? He no favet na hey. What favet na hey. Yo, wafa. Can I know you need to check with your visual? Yo, enche bia ye be call wafa ho ewraye das papa. Ye be call wafa Bila Kantanka chief executive producer. Na feedbacks are ewo ho no ye de abremo na ansa na no ye enenso ye ne Zien naturalist herbal for ebebo enkomo Piwak natural 3P garlic mixture for ye ne omo ebebo enkomo e na Congo ointment omo so ye ne omo ebebo enkomo e wo dwumadie emu omo e one of our three of our major sponsors e wo sa ye dwumadie emu enti no emre no so a na wetie wo mo na de omo beton no wo ha obi ewo mu a na wapebi ato na odia ahwe wo ho na mayenkai wo senya me ya adoma Akoma health work no memenda ebe na wo pepepepepe e na ye hye dwumadie no ase anase ye de ebremo 25th January na ye de Akoma health work e de eba anopa no num ne fa pepepe na ya hye dwumadie no ase ye nante afa Akoma se krodua mfimfin he nyina na ye nyina yatnet ne yapomu ama ye ho atoye okay ama ye ho atoye isa se nante de yaka ye se nante eye wo nante a unompemu ye den wo nante a wakoma no eboyie wo nante a immune system no eboost no se be yan yare wa bia e mama metrasel bebrisa enti no ye nyina ye mbra na ye mbe nante memenda ebe ni na otwe pepe anopa no num ne fa na ya hyase ye be hyem e wa Akoma FM ye nim he ya na ye firi ho no ma ya nante krodua mu nyina ye wi a
ya baba wie wo askwa astroturf no eso na yatenetene yapom ya aerobics no se be ya wo so wo fie a utimi atenetene wapom omo boaye ama ye de dwumadie e de abremu grow fine herbal tonic, it makes you grow fine. Midimafo herbal clinic, Dr. Time da so Otria herbal powder, osi ojane shiwa wara obeba. Congo ointment, ononso onhonameni aye basa pro eni sebi obema oba o shempa bwana o yitu ona onino krama nya obefa kwa to be esa sen kana eba ne nya pe Congo ointment ne fa ona ho wi mpabo gu wa hwehwehwam. Dawood Herbal Hospital enso sponsor yembi ena Jovi Travel for Jobs and Estate Agency and then come away bedi se me nya be ma no ko Jovi ho no mo a anka connection man bia amfa ne sika yan enjutwa ne ama ni kwan se odi twa nti ene connection man bi odi obi asim papa ho enkomo na ye ba bebo ne nyina yesua ade edi efri mu na mamenda ye papa ba kwa ase biwi a medim sika no bekwa akoma manager Reverend Sam Inimli wama yeska se yemfa nsuo pa ye health work no enti Reverend Sam Nimli ye da se pa se wato nsuo di ama ye se omo beba work ni nyina no yemfa ema omo na omo enom ye pay or US dollars na otie ye papa ehwe akoma mu nsem dwumedie no enso enra otie se ye bo hu dawro na no se Aunty Bea I want to support with water enti wabre ye nsuo se yemfa sponsor yensu dwumedie no enti bebi a wo bia Reverend Sam Nimli nyame enshaw ye prisons achede no so oboa ye sika ebo odu eme ye de toto eniama e de koye enti Reverend Sam Nimli Dallas USA ye da se wato nsuo se omo mbeba akoma health work no yemfa nsuo no emfa ema omo na yakacha se ya wada bia de aya na eye feedbacks day ya wada eye feedbacks day stories aya ye de baha ye beka no ye wia ye nja ne saa se ya beka obi mbeka ne saa na yensre na yensu na ye ma college enfrefre saa keke da bi ye wia ye san tu ho anamo ye tuka ye follow ups ebi wo ho na emu ade papa entokwa nyina etimi epiem na senka de ekoso behind the scenes no ene ye de nyina eba so ha no ma nka bo won so oja no ebi hye ye papa nti aye ne se Thursdays bia de feedbacks bebi aya ye bia kodru bia no ne ama ye tiefo ehu se be ya wa wo hwe yen so asem bi hawo asem bi etete onu ohun se wo de ba ye tu ho anamo epe solution e de ama in fact ene de eri ni bedi nkomo ekura mate so na sem first one aba ama onya ho solution nti na osan de second one aba ana papa meboa nti ba ni ka solution ba sanka wo ma sa nti solution ba na osan nem san de we su beba sa neti ene ya de dwumadi enu adanse so chenkofo wai ye da se enti ene ye bedi kan ye feedbacks no asana yakoye nua ba me ya ode na sem abreye ne se ya wada bia de eye feedbacks enti nana bila kantanka agina konwa ye feedbacks no eye 5 ye be gbo no tew bebi aya ye e de akodru na mo nyina mahu wafa akwa babiem ya na Aunty Bea pacho ho ye pa Ewrade ade me ho ye pa ye be nyame ase papa so ho ye Yesu adom akaka kra bi sa fe de na bibia ye fine but mitimi kasa e wani nyamba ye de ye eye ene so ni mo efe enra no mo nyina se mani ma ye bom ma abna kra se mama de o yare ya na ene wani mo efe ene ye wehu sire ye wo wani beluchi adaro mu wani mu she nkran ene beluchi da se wai o se Aunty Bea wani mu nya me fe kra na msensem ha enso nyame adom ene de eye ene sire wo manim tina chese ene eye wafa ya hwase Nana Bila Kantanka ona ye chief executive producer for Akoma mu nsem enti no ye se asem no wafa bubeni ma menka beka ne mehuka se menim ni apaso kan ti wo hwase asem no de ye gine wo panyin na no ebe bi wo ho ete sa ya se anyum oda ye tiri ni wura no ye tiri woni wura no sa be na mpese mi bu no anyum eda ye tiri woni wura no me betena ha na me bisa questions no na ba no feedbacks ni ade ni nyina ade production team members no na eye Nana Bila Kantanka Spatus Kojosa akode era na Peggy no mutu ho anamo na enyum na ede nti ni wura na chief executive producer na ebeto no nyum nana ya hya se mfi agi sa story ne de se minua ya usu a bempa yes ye boy tofa kakrai na bebia ya abedru Aunty Bea me da se ma men hya se sei mpanimfo bu bese edua edi mfie du achia
ye fada kontene no nti adwuma no wa edi wo so nti na odi aba se ye nsom bi nti nye se odi ba ye no a no na ye wie ne prekopa ama wo ho na montuo aya na edos se ne aba beka wasem no ye satu anamo wa akirehwe se bia de obeka ne kure no a no wayi bia frim okrakra ne kama na ade de fa ba kire yen anasa sen nati ti anamontuo yitu ne kire ne mayi hu se ne asem na ti ankasa pote nti ya na ebi wo hodmo efa bre kakra ansa na wonya ne puma sibre obi wo hodmo oni abotre wo de betwen so ho na akoba so no opere no wa na pressure ti se menua ya oti wonchen na asem no achepa okay achepa okay nti se wo hwe se ne a esi achei na wodi aba nei na se di busumi miensa na wontimi nya ne puma sibre wa ha eno nche se ye nya hwe so that ana montuo ne ana eye kakra ye nua ba bi ne din di age okay ofrakra ene ba ye ti obae no na tabo bedure ne yentimi na anya program tie ma ne dai okay ye pe baby guest house ma ne at dai our cost right oh yes okay ye ne ana fa ho kai bibia ti ade a chi ye ene ne ye program nti nipa na asem no fa no ye frɛ no ne kasa wo telephone so o radio so mo so agitu mu say na te bi ho no oje ho akini bi won so a agitu mu tini nyina mu ye ka kosisi e beba ho no mo ampa de ye ne enu aba ne nyina efiri ha no me ne Richard driver okay ene ne enu aba no ko amanchem ya adanse akurofo mo boase achi ye kwae no na opani no ni ho no wo boase ntie sansan ye chi frɛ no ne kasa ma wo kyerɛ ba bi me ba be hia no boase ne tenase yen kasa ni na akokosi se nyame ya adom a November ending obetua 5,000 Ghana cedis e de ama no na sa asem no awie okay je ban so the feedback ebre ye tiefo enti December yi mu ana o Sunday 2,300 cedis e de ma me okay na me frɛ me nua ba na gi na me send ma no be a week later ana o de 700 be so na ye 3,000 okay nti na akoba se ne aka no da ben e no betua se mebisa no na oye ne se no otwi pragia adwuma na oye no bu akonta we ses ma obi tene de kakra na ode tususu a eja obobo ne nti no sremia me ma ne bre kakra to kansa na mde to enu aba ne se sei na papa no aka o ka kire me se ontimi ntwa bio because we share November atwam December atwam ne se abewura January mu a ontimi ntwa bio okay nti ene ono abekọ ho na akwaje sika okay nti yeso ola no so ne nkasa yo Agi good afternoon pato ho ye Tami adon so e yesu adon bako papa enkoma nana bila eboi eye no kre na ye nua ba onu odi kan no ye adwumadie no osika sem bi ni ade na ode beda ye sai na asem ni nyina akodura ye no kre sai osika ni nyina won saka me pato an na bababo Saturday no okay ya wada no na me frɛ nana bila okay ana me de tu no okay ma ke papa na on beso dis kan ba mama ya last week ko na me ni dis ago no yes me ken no ba frɛ mai no na o de wo report aye dey about okay aya no nche many weeks to be na me frɛ nana bila na me de tu no me frɛ na komo na ye bi no na so na wa ye bi je ka ken so na frɛ me na wa fla mai no na ma ne ka tani se on fe na nimu kakra on ti awon na nimu kakra no ma o mre ben no so wa so ni se na tuma ana na wo cha na atu ni no so on fe na nimu kakra na ja na bila ni ko so ni diti na dem anti ma dizema ana o se no 23 million ana o fla me na o de so ni mo ta je ni ma me pressure wa na o ta fla no o de 7 million buy all right enti no ne tofa bom no usika no de ye gima wo ene de wa usan tu ho anamo no ni nyina onsa aka ni nyina ta ma ko di mi 2000 aka ni nyina aka ho okay ye da si papa ne ye pese ye tiefuo nyina ete se ampa sika no onsa aka ni nyina nyame ensure why
Yo, yeah, that's papa. Your stories no, if you are no my videos no, you be play be, they readily available no, you be bo na etie fo ehu oma ye ne omo kasa no se picture kra na ye de atoso ama omahu. Nti wafa agidie no e na waka wa confirm ama ye hu. Send saka na e kwan ofa so a ne saka ye no. Ho na me wo problem kakra. What is up no ka say? On can't them so akwaji. Papa na friend bo mama ni. Say girl na beji ni sika. So beji ni sika. Okwo kra me. Okwaji on kan. Ai say ne sa adwuma na wa we awe. Kofo ho bo say omusika na ye nto market tuom ye nto market tuom. Nsam trafo be your stories na mo mo sa ye wie ni eto aketua ni mu a. Omu fi ye nti ho de me ha ye adwuma na ye te asesa sa neti. Nti ye ho de ye fa nkonkon ho. Okwo ye no okwo kra me say okwa. Okwa koye report ama ya kwachi papa no. Okay. Ma police fa kwachi no. Papa no frame asmo kan ne say na oni ho. E na onya call say obi aba na chi. Ntumu cheche ma na ye wono a. Na okọ no ne police fo. Oni police ni na ko ye. Na o catch the police fo ne say obi de nika emo de asem na bre yen ama e wo yen sem ti yen ya ma ne letter. Ho na wanya ade. Say on family police fo no mu nkonkwachi ni. Ende wanya ade utwantro ne e ma ne letter bia. Na eya me ya say police ni kro no so antimi emisa ne letter ko na anya nkan yen hu say ne kure ana enya ne kure. Ho papa cho. But the man ti ye yen say police ni no nim be ma no. Oh, okay. Ti oji asem no. E no no e di animu na kokore nti maami bi. A on so ya papa na sore ba. No tu eska no. Senka okoto papa na emu a. Nkuru se ne asem ne siti. Asem ne siti. Ye da sinti agidie na odi fin kran ba ye no. Akwa akoda. Yenko Rahina nso ni nua be ma na e di na asem ne ba ye. Ono ye be frɛ no. Owo Lebanon ana. Lebanon. I try my friend be 4 times. All right. On Sunny data. All right. Okay. Nti ekusi akiri. Okay. Ye nua be ma no wo fe so. E na oba say ni nua ba e wo Lebanon na nipa na no wo ne nchen first no. Nse atetie kakra ne ade nti akora ne firi ne nchen to firi ne nchen ne passport aka nipa no ho. Nya ade obetimi akwa akwaji. Na akora no spese ofiri krum no oba Ghana. Okay. Nti emboa no. Medie mo anu nyame ya adoma yinya obi a oso ye mobo a ma yinya opani bi oye adwuma wo ye Ghana embassy e wo Lebanon ho. Ti enyo opani ne kasa Samuel ba bi obi aminim se nyedene a na busuafo a na ono amukura nso beti enka erode nka no no hira no pa pani no nya bre ne emu course aya ye de na nya asem ketua to da aba ya no kura wo